convey the sincerest apologies of the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, who is unable to join us today because of other duties of state that require his personal attention. Yatandika no kwemuruka kw'abazaani okurwa omu mahanga garimu Tanzania, Rwanda, Burundi, Ivory Coast, Kenya batebekanise hamwe na Uganda. Championship egi turesere timu zina, turesere football ya bojo, twareta volleyball ya bojo, volleyball ya bishiki hamwe na beach volleyball. Kandi timu zitu zitandikireje orunaku rwa nyamwabazyo twatandika n'umupira gw'ebigero gw'abojo, twabasa kutera timu ya Kitende ikize kutwara ekikope eki twagitera goal zibiri yemwe kandi goal zezo ziteberwe Senkusu Patrick and Sewagude Dennis. Emikoro etakatandikire habanze emizano omu kasheshe aho timu za Uganda zayeyongera kukora kurungi omu volleyball aho St Jerome Ndama erikwetaba omu mizaano egi yasinga mugogwa eya Tanzania na goal 3-0 Standard High Zana yasinga ya Kenya Mwalufamba na goal 3-0 kandi Bukedia Comprehensive yahitie emizano ebiri erikusinga wanyuma y'okusinga PSVF Huye ya Rwanda na goal 3-0 konka ombishiki Bukedia yasingwa Sulumeti Girls ya Kenya na goal 3-0. Shemererwa munonga kuba niko mu gihugu cyo kubanza kuzana omufiyasa kandi ejo na achievement y'amana munonga bitetereze kugira ngo kasentejero mu kizekere cy'ihanga ryitu tuzaneje ntabwo tubike ko mu final zakuba ikibasa timu zinike ziteze mu Uganda kugira ngo nini munonga niteturuba byabo kuba nicyo tuzekirihanga ryitu tetereze kandi kimaraga beti wina itafuna abanyarwanda babatorori kozi babisabije kuzinga rwani babanza kugenda na tishwara twasinkonka zino mutamu challenges ezisheme correcting conception na service data biting yabo batureka bisatu za kandi habaho n'emizano ya handball, basketball hamwe n'omupira gw'ebigere kandi empakanize yongera kuhinda nyencha kare. Gashakwa Joshua Natwijuka aha bwa Tayari West.